groove alfetho groove ya manyana o le alfetho groove la mkhono then mkhono la ke ra go sina dish from there la tswa la tla mabuyeng gore mabuyeng le tlogone ya pya di na le ma go se ke se gore le tsa jong ka re ka se mkre gore na re swantse re tlo bereka lena mo shogo so pele iputse gore le tlo dula mo bele re lo tsamaya jwang kae nako mang ino le mboletse lena ino Komopo ino ngolo. Nango ino. Ashu ino re. Ya ashi ino. Akir ne emetsi ino. Ashu. Then why not person ikhulume nami mina ngithengiyeza. jana ke re le emetsi ino ashena le batlo mmotsa Vulelan le yena. Ashi. then le dire le mkhope jore nina le tseni Moseki house breaking. ya a ba re botse ya re tsene ya maybe na ke tsene le tsene jwang ore ino nale une to yazi ukuthi bangena kanjani because ngeke bangene bangazi bangaza khonakala Nama bangithe ukuthi bona bangene njani. Ngisho mina ngazi bangene njani. Nama ngazi. wathi bathole ngingakakhiyela okay mama ulukile ke okay Yabona ntwana mina ngikulande ngoba mina ngiyakufustana bro. Bengizokufihla nakumele ngikufihle but ngilande ngoba ngiyakufustana because into yenza amasimo. Ngo December ngikukhuzile bele it was November. Before uzokushada it was November ngikukhuza. Don't listen ngalungisa umnyango lo lapho don't listen. Abantazana abayi-3 uzobakhona uyi-1 2 abantazana uzobakhona uyi-1 aba-under age no Ngixolisa mfethu. Ngeke ngisaphini. ebezalini babo uyoxolisa ebezalini babo ke because abana phela nje sebangathi banobalekela they know ukuthi no they have a getaway trip somewhere they know ukuthi abaye emabuyeni then abafika emabuyeni then they know ukuthi bona bagrand you can't do that Ngixolisa. you can't do that And next time ningaseza la ekhaya. next time njani kube ukuthi balokanza kuwe Ningaseza. yazi phela abantazana beza ngibanga lapho sonke thina siyajola mara Ningaseza. akunamntazana ozizelayo thina la Ningaseza. Ningaseza. sonke thina siyajola baba sijola ukudlula wena mara nawe cala akunamntazana ozizelako la thina sijola ukudlula wena thina besachata sijola ukudlula wena kuyafana Ngixolisa mfethu. uxolisa yini Ngento engiyenza kule lapha. Ngixolisa ngeke ngisaphini. gogo Izigogo. Ngixolisa. thina sijola ukudlula wena sijola thina sijola ukudlula wena mari jama angitshela inozijeka umnandi amakhelwane and amakhelwane bandithanda afule nje babafuna bandithanda kala mama yazwa mina amalayini angifuni ubakhuluma kumbi ne amakhelwane bakagogo bamfonela yazwa angifuni ubakhuluma kumbi ne Sunday bogishisa abantu ngembhala ngazithulela hello Kwenza njani wayebagijimisa ngempama? Yeah. Wayebagijimisa ngempama? Mina lapha ngazi lapha. Mina bengizibili emberegweni. Sunday bengizibili emberegweni. Ngiyakghona umuntu asagijimisa ngesikhathi. impela kwenzani akhonakala anginamuntu ongangisathe Ngomtshana mina ngingena ngapha. Ubereka kwamtshana? Yeah. Ubereka kwamtshana? Yeah, bengibuleka ngomtshana. So umuntu ukulinda uphume kwamtshana bese agijimisa ngesikhathi. Ngiphumile mina kwamtshana ngazokufika ekhaya. Yabona. Ngalala ngabuma kwamshana ngithina zangitilisa kwamshana ngama 11. sasa ngithole itoho zangitilisa kwamshana Ngitshilile. Ngama 11. Kwaba nendonyana vele la. Ngathi vele ngathi preaching gate njani. Manje ngaphuma mina vele ngabaleka. Ubalekani bangani? Maruthe bayabridge manje ngaba ngilana. bridge yabo ubalekani manje Hayi mina bengibe toilet mina.
Mana ngithi ngawuma-level bengilele ngavuka mina ngaye etoilet ngathi nangibuyako uthi ngonge endlini mara nje uthi ubuye etoilet isituru sakho sihlangana Usazelaphi iskit nasiprijao? Usazelaphi iskit nasiprijao? hayi ukuthi basho besibetha phezulu ngisho ukhuluma into eziningi Besibetha phezulu. ukhuluma into eziningi yakuza mna Isound eskit isound eskit isonto esigidi uyazelaphi? asole besihlala zilila lapha kwamthani futhi siyabereka besiziyalila so